Online Manipur ki nungthil pau yengbiriwa pumnamak puthoi laisramna khurumjari ahanbada maruoiba pau Luchingpurel airport macha ama sanaba aviation minister da amuka sutaksinkhre elem khaute mitai halaga kukilen fangadoribra yelhomi aifa chawkhaluf Imphal West District ki Sangmai Police Station ki manung chanba leima khongda leiba 57 Suba Mountain Division Headquarter manungdagi chaliba thasi ki kunmanga da leima khonggi army camp ta thabak suba changsin khibadagi ngasi fawba thiba khangdana hojik leiba laisram kamal babu khudakta tekta kaidana thadok pirau haiduna emergency meeting ama famkre mifam aduda mitai halaga amadi mitai nupi angang praja tamthina otpe yaba olaga amadi hatoklaga kuki refugee narco terrorist singna taliba separate administration Union Territory kukilen asi fanglagadra haina yelhomi aifa chawkhalu YYCL Manipur ki IPR Secretary Thau Puriba Waljit na press thadorok pacherol amana haidi press thadorok pacherol asin hai kuki haiba asi manadaba furuf kayana punsinduna sembani makhoi ki furuf khudingi lon chanabi fije chaksa manade hawrakfam sukhangdaba jatini Manipur India dagi kuki haiba furuf amata leiramde makhoi sing asi refugee ni Myanmar Bangladesh taki tanthorakpani India ki Mizoram Tripura Nagaland Assam amadi Manipur da changjafam lauduna hingnana balaikibani haidi wafam ase Indian history amadi Manipur history na sakhini Kukising na Manipur India da kukilen tange harabadi Indian army da khud thafam thoktabra Kuki ki leader sing na kukilen taliba mafam sing asi Mizoram Assam Nagaland amadi Manipur ki lam sing ni India lenga ki makhada leiribani Kukilen tanba matamda Assamese Nagamis amadi Tripuri Singdadi Harpatuppa Taudraga Maitai Dadi Harpatuppa Otpa Naiba Micham Faraga Nupi Angang da Otpa Yaba Olaga Tamchiba Mihata Harpana Chingba Thaudok Lepa Laitana Haukiba Chahi 2023 ki May Ahumdagi ngasi fawba leptana Laitana Chatharakli Hari Cherol Asina Loisilakpada Hojik mak thiba khangdana leiriba Kamal Babu Army Camp manungdagi Mafam khangdina mangkhiba silei makhongda leiba 57 Suba Division amadi Manipur lengang chawba daita tawbiduna tekta kaidana thadok pirangna pukning chingsinjari Kariguma laisram Kamal Babu tekta kaidana thadorok tarabadi lupa sigi thongmi singa miyanga punduna kan makhong changsinaba warif tawkhre hairi Kukising na maitai faraga tamthina otpe yaba olaga hatoklaga tampakta internet thingjinba curfew thamjinba school college kahandaba loinana afaspa thamjinba sina Manipur santi khak purakpa ngamgadra haina Organization asina lengakta hanglabi Supreme Court ki yathang matung inna NIA na paiba criminal case nipal Imphal dagi Guwahati da transfer tawbagi ayaba pikhiba dugi manungda case ani da Arambai Tengol gi Luchingpurel Korounganba Khuman gi maming chenaba dagi national agency asina fanaba kupsen senariba miyoi singi manungda Arambai Tengol gi Luchingba sisu yaure NIA na lokatpa ahanba Korounganba Khuman chenaba case asi case number RC 03/2024 NIA Imphal tarik 09/02/2024 under section 147, 148, 149, 186, 188, 307, 379, A, 395, 504, 505, 506, Amadi, IPC ki section 34, UAPA ki section 18, section 6, 1A of Official Secret Act Amadi, section 25AB of Armed Act Haibasini, case asigi matung ina mamang chahi 2023 gi November amagi nungthil pung mga makhai taba matamda Korounganba Khuman na luchingba masing yamlaba Arambai Tengol gi member mayam ama makhuta phaba makhal gi khulai na chaina chingba paiba galoina na Manipur police ki uniform ga manaba camouflage ki fijol sing amuba machu gi fur singlet laga Imphal East ki palace compound da thunglakhi Arambai gi member mayamna palace compound da thunglakhiba adu Korounganba Khuman na Facebook da ichil na othubada lakpiro ngasidi tang taba ama khanglasi haina kaubadagi lakhibani Arambai Tengol gi kangbo asi police na palace gate ta thingnaba honaba matamda Arambai gi member kharana police ta nanongmai kapsina na police kangbo adu overpower tawraba matung sanjin thong tamna changsenduna Imphal West district ta laksin namba honakhi Ani sobu Korounganba Khuman gi mathakta paliba case asina NIA case number RC 04/2024 NIA Imphal tarik 9 February 2024 under section 147, 148, 149, 186, 188, 379 A, 392, 102B of IPCC UAPA gi section 16 amasung 18 Armed Act 1959 gi section 25A 25 1AB Official Secret Act 1923 gi section 6 1A hariba case sing asi pali case asigi oina mamang chahi 2023 gi November amagi nungthil pung taruk taba matamda Korounganba Khuman luchingba masing yamlaba Arambai Tengol gi miyoi sing makuta pha makhal gi khusu khulai paiduna camouflage
ड्रेस सेलगा गाड़ी तोंगना लाक्लगा अहानबा मणिपुर राइफल्स बटालियन की अवांग नोंगचुप थंगबा गेट चंगसिलखी मखोइना मफम अदुदा लेरंबा गवर्नमेंट की गाड़ी सिंग अमांग अजा थोअनबगा लोइनना अहानबा मणिपुर राइफल्स बटालियन दगी नोंगमै अमसुंग नोंगमै मरु कया नमदुना लौरगा चटकी तुंगदा अहेनबा सम राइफल्स अमदी सिविल पुलिस CRPF यावना चंगसिलखपदगी अरामबाई तेंगोल की मियोइ सिंग अदु मखोइना लौबा खुसु खुलाइगा लोइनना मफम अदु थादोक्तुना चेनखी केस अनि असेगी मतंगदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की CTCR डिवीजन नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली ना NIA दा थिजिनबा खंगलखपदगी नेशनल एजेंसी असिना केस लौखतुना हिरम असिदा थिजिनबा होरखिबनी केस असिगा मरी लेनना NIA ना ममांग चही 2023 की नवंबर 19 दा लिलोंग चजिंग ममांग लेकाइदा लांगथबाल कुंजदगी क्यांगै शांतिपुरदा लेबा मुतुम राजेश सिंह कुनमंगा अपोकपा M श्याम कौबा मियोइ अमा फागतपा ngamkre अतोपा इम्फालदगी गुवाहाटी दा ट्रांसफर तौबा केस सिंगी मनुंगदा NIA केस नंबर RC 01/2023 NIA इम्फाल तारीख 26/06/2023 क्वाक्ता दा बॉम्ब पोखाइखिबगी केस खुलाई पाइबसिंगना निंगथौखोंगदा मिचम मरी हाटखिबगा मरी लेनना लौखतपा केस RC 01/2024 NIA इम्फाल तारीख 09/02/2024 मोरेगी SDPO चिंगथांग अनंत कुमार बु कुकी मिलिटेंट सिंगना हाटखिबगा मरी लेनना लौखलकपा केस RC 02/2024 NIA इम्फाल तारीख 09/02/2024 मोरेगी कोंडोंग लारेंबिदा हांगबा IRB पोस्ट टेक चथरकपगा मरी लेनना लौखतपा केस RC 05/2024 NIA इम्फाल तारीख 09/02/2024 अमदी कांगचुप चिंखोंगदा कुकी कांगनुप की मियोइ सिंग तोंगबा गाड़ी अमदा मियाम हुपचिन एटेक चथखिबगा मरी लेनना लौखतपा केस RC 07/2024 NIA इम्फाल तारीख 15/02/2024 असिनी इम्फालदगी गुवाहाटी दा ट्रांसफर तौख्रबा क्रिमिनल केस निपान असी अमगा मरी लेना केसिंग अहानबदा मणिपुर पुलिस ना FIR लौखतलबा मतुंग मखाताना थिजिनबा NIA दा ट्रांसफर तौखिबनी केसिंग असिदा मराल सिरिबदी सिक्योरिटी फोर्स तगी खुलाई मुंदुना लौरबा मतुंगदा आइना यादबा मओंगदा खुलाई पाइदुना हिंसागी थौदोकसिंग मणिपुर की मफम कयादा चथै स्टेट असिगी मरा चेटपा फिबम काइहल्ली कांगलुपसिंगी मरक्ता यंगथीना हनबगी थौंग चथै हाइना मराल सिरि रोहिंग्या सिंगी मथक्ता मियोल मिनै चथबगी मरालदा म्यांमार मिलिटरी जुंतागी लुचिंगबा जनरल मिन ओंग आयिंगबु फागदबनी हाइना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ना फोंदोखरे म्यांमार की रोहिंग्या सिंग मरु ओइना मुस्लिम सिंगी मथक्ता चथब मियोल मिनै चथबगी दमक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की मरालदा म्यांमार की मिलिटरी लुचिंगबा जनरल मिन ओंग आयिंगबु फंफम थोई हाइना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की प्रोसिक्यूटर नंगसी फोंदोखरे रोहिंग्या सिंगी मथक्ता डिपोटेशन अमदी persecution na maram oiduna paktaknana yumthangnaba leibak Bangladesh ta lanjenakhibagi matangda extensive investigation chatharaba matung ICC gi maikaidagi wafam asi phongdokhibani ICC gi judge ahungi panel na Rohingya singi mathakta chathakibar criminal gi director general minong na pubra haibagi reasonable ground leibra haibagi matangda did mean tawki aduma puchap chaba while ama pi nebagi matangda पैनल अदु लेपखिद्रबसु था अहुम लोंगी मतंगी मनुंगदा जनरल मिनोंगी मथक्ता वारंट इशू तौगद्रबा हाइबा चपचाना लेबलकपा यारी अमरोमदा ICC की वाफम अदुगी मतंगदा हौजिकमकी ओइना म्यांमार मिलिटरी जुंतागी वांगांगलोइगी माइकैदगी रेस्पॉन्स तौरकपा लेट्री म्यांमार मिलिटरी लीडरशिप की मथक्ता इंडिपेंडेंट अमदी इम्पार्शियल ओइना इन्वेस्टिगेशन चथख्रबा मतुंग अरेस्ट वारंट्स इशू तौबीनबा वाफम पुखलकपनी हाइना ICC की प्रोसिक्यूटर ऑफिस ना थादोरकपा स्टेटमेंट अमना हाइरी रोहिंग्या सिंगी मथक्ता persecution चथबगी मतंगदा हौजिक चथरिबा इन्वेस्टिगेशन असेगी सरुक अमा ओइना अरेस्ट वारंट की एप्लीकेशन कया अमसु लाकपा याई हाइना ICC की प्रोसिक्यूटर ना फोंदोरकली कुमजा 2017 दगी म्यांमार दा मिलिटरी ना रोहिंग्या सिंगी मथक्ता चथबा तमथिबा थवोंग सिंगना मरम ओइदुना रोहिंग्या मियोइ 73,000 हेना म्यांमार थादोक्तुना अतोपा लेबाकसिंगदा लांजेनखी मसेगी मतंगदा यूनाइटेड नेशंस की इन्वेस्टिगेटर सिंगना थवोंग असि जीनोसाइड इंटेंट नि हाइना फोंदोखिबनी अदुमकपु बुद्धिस्ट लेबाक अमा ओइरिबा म्यांमार जीनोसाइड की वाफम अदु कन्ना याखिदबका लोइनना मिलिटरी ट्रैक डाउन अदु टेररिज्म की मायोक चथबनी मिचंगी मथक्ता चथखिबा नत्ति हाइना फोंदोखिबनी म्यांमार असी ICC की मेंबर लेबाक नत्रगसु बांग्लादेश का मरी लेनबा क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंगदी ICC की जुरिडिक्शन नि हाइना ICC की मेंबर सिंगना फोंदोखी मरम असिना ICC की प्रोसिक्यूटर सिंगना रोहिंग्या प्रोसिक्यूशन की मतंगदा फॉर्मेस इन्वेस्टिगेशन की लाउथोकपा याई हाइखिबनी म्यांमार की मकोक थोंबा ऑफिशियल अमाबु
ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯦꯟ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ICCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛ